Bomake ayiphele lento yokuthi lamasontweni ndawuchamuka sengifelethe ijwaba enhloko nithi prophet ngithandazele ekhaya kungenele idemoni indoda yami iganiwe akunademoni la nguwe uphethwe ijealous unemona awufuni le ndoda yakho igane kodwa wena wayigana. Listen to me very careful bomake, nibohlukanisa lisiko nenkolo. Lokhu kwekuthi indvodza iba nemfati munye akushiyo inkolo leyo, lisiko lebelumbi. iChristianity ithi thine siyintalelwano ya Abraham abenebafati bakhe, Moses anebafati bakhe, David anebafati bakhe, ayitekwa ke ya Solomon. Nangabe Abraham abenebafati bakhe kusho ukuthi nathi kufanele sihambe etinyawo ethelweni takhe emadoda abenebafati babo. Vani phela simakade nakakhuluma na David uthi umthetheleni eBetsheba umfati wa Uriya awukatshela imingani mina ngikwengetele lomnye umfati nangabe udzinga lomunye. Listen, indzaba yokuthi indoda seyifuna kuthatha sithembo ayishiyo indzaba yemfati leyo, yindzaba yendvodza naNkulunkulu. Indoda ivele itshele uNkulunkulu ukuthi ngifuna kumelamisa lo mfati, ngifuna kuthatha lomnye umfati ngicela ungengetele, uNkulunkulu ayengetele. Ayisindzaba yakho wena umfati leyo yale ndvodza lokuthatha lokungakavumeleki kuphinga kuyevakala.